madoda sizela abantwana legcwele iguma madoda. abazali bayanakekela madoda ngoba sithi maselihamba nabaprofiti benu madoda belitshele ukuthi umzali uyathakatha kanti lutho umzali inhliziyo ebuhlungu madoda alibasi what the boss amfune kusasa lina livwe libiza ngomphakathi ominyembeza umuntu omdala siwelipasi sifaka amabhadi asiwelipasi sifaka amabhadi bantu abantu
bantu abamasiko kutangladaba ngoba libona njengithule afune kusasa lila livuke limbiza ngomthakathi ominyembezo umuntu omdala siweliphansi sifaka amabhadi asiweliphansi sifaka amabhadi bantu abami bantu abamasiko kutangladaba ngoba libona njengithule afune kusasa lila livuke limbiza umthakathi ominyembezo umuntu omdala siweliphansi sifaka amabhadi asiweliphansi sifaka amabhadi bantu abami kade sama sikukude ngilandaba ngoba libona njengithule afune kusasa lila livuke limbiza umthakathi ominyembezo umuntu omdala siweliphansi sifaka amabhadi asiweliphansi sifaka amabhadi bantu abami Bakuza na Mr. Tema kona PK and the girl in the train. Asizalanga sabona mathu Alapasi Ndiwadlale lana makatari bafana be-Sisters Ibakhumbula abazali emakhaya madoda Obizibusisa sisithola kibo madoda
hlukahluke ah Omizohamba mina ngicalasi Angilanda, omila ngilanda Angilanda, omila ngilanda Sananga